I pozdrav, dobrodošli u novi video. U današnjem videu ću vam pokazati kako da besplatno aktivirate Windows u 2021. godini. Ova aplikacija je updateovana skoro i sve radi kako treba. Bar meni je tako. Dakle, skinete sa ovog sajta. Ostavit ću link ovog sajta u opisu videa ili u komentarima. Dakle, ovo skinete i skinut će vam se kao RAR file. Odmah upalite aplikaciju, to je to. Evo, upravo se sada skida aplikacija. Verovatno će sada izbaci kao da je u pitanju virus i da ne možete da skinete. Ali ovdje idete na ipak zadrži i skinete. Mislim da nema viruse. Bar kod mene je sve u redu i sada trebate da upalite ovu aplikaciju KM Speak Setup. Važno je da ugasite antivirus i to da bi moglo da se upali aplikacija. Vidite ovdje ja sam zaboravio da ugasim antivirus pa nije htjelo da upali. Evo sad sam ugasio antivirus i palim opet ovu aplikaciju. I evo upalilo se. Sada idete kao klasična instalacija next i to je to. Ja u ovom slučaju neću da instaliram zašto sam već aktivirao Windows. Sada ću vam pokažem da vidite da je Windows aktiviran i to je to. To je ceo proces aktivacije Windowsa, dakle u par koraka rešite problem. I to je to, pozdrav.